jenek gena ikeraris ke astami abiang tibuh irikeraris jumeneng ratu namadalang jagat abiang tibuh piro lamin yuring abiang tibuh dadiodo kadegang raja oleh kaki yang ngira hidupuh kedangan udunio angamel rat ring abiang tibuh rarea sirol lungo ke abiang tibuh jumenang ring panegara buahan abiang tibuh sampun lamio sira kidukuh kedangan ring buahan sampun radi santanu kasyen wokan rakrian madu nyakrawati ring abiang tibuh lando ikang jagat dadya hanu utusan dalem samprangan mangdo para mantri gaudanu para ayo mangdo wat ngaturang ayah ke dalam puri nembok mecikang puri-purini para mantri bau dando lan para rio ngayah makdo war paras dadyoto okan rakrian madu ngayah makdo citakan dan caritanen sampun puput kang karya desire sinamyan ritat kalo ido dalam samprangan niarakse para pakaryanio dur makto damar raris keaksi pakaryane putran Ki Arya Madu bini becek irikeraris sira Arya Beban putra Ki Patih Gajah Mada raris kasengin arang Maharan Arya Damar putra Krian Madu anangakno pira lawasnya Arya Damar anyakrawati ring abiang tibuh hano raris santananio putranio Maharan I Gusti Ngurah Rengo sampunio luhur raris I Gusti Ngurah Rengo ngentosin ngambel jagat ring abiang tibuh dadyot kaswen dani I Gusti Ngurah Rengo
kahanan sakit lepro hano wong istri wokan jagal subakti ngawohin I Gusti Ngurah Remo manadi lama